ngarang heta tawraga wasa aga yadi haibadi nataba ngasi session ngasi kaubase akoi tasengna surprise bu woyune ngasai nongala kuda ngasi assembly session phamani na hairak pasidai da speaker sir aigisi anauba sarkar sidaida akoi laibak thiba haiba tare 2003 May 2023 dagi kana chu thoning-daba thodok thokhiba laibak thiba thodok thokhibana maram moiduna akoi Manipur leiriba maja khudingmak haiba tare irrespective of caste, creed, religion. Sumnagi Beli the labor than a single labor is an ounce, Mayam Punaman. Singsi Awabasi, Ado Kimatik, Awaba, Hivatare, Masi, Manipursi, Mahusanasu, why Hivasi, Kayasu, Hainadaba, Hivatare. Adum Nungai, Tada, Tauraga labor, the Yamna Nungaije, Akoi Ganatantra Satpa Leipak Amada Praja Miamgi Mihutna Sasan Taujagadaba Masdeda Laivaktiba Todox Tokibasina Maramuina Law in order Hiragasu, Maharagasu, Maharagasu Akoi Mutam Sangna Governor ki Sasan President rule. Governor ki Sasan is the Honorable Governor da. Ado Sasan sida the mating pangiba bureaucrat Chief Secretary dega hauraga makha down power live mayam se masida blame tawjabagi wana sede. Tawudabu Governor ki President rule Governor ki Sasan haibase akoina sum hanadagi dum Tenghang kaya ada sum tiangna pada bureaucrat officers singse masagi responsibility aduga magi daita dudagi avoid tawning bagi wana taba ganatantra satpa leipak nina prajagi mihut ki sasan duda tawraga hena moida su keno taw meter macha magisu concerned secretary commissioner tuna Chief Secretary, Chief Secretary na su, ado magi level de loiba yabado Governor Council da. Governor Council haibisi koi popular government leiba matam bedi cabinet nito. Ado na rikshi loaning da na matter do concerned minister ki level da commissioner secretary level de loiba yabse. Adum into na noi sarkar haidraga su sarkar laaga dum tawjo da haidra koi sakhat thorang sidai da. Yamna kumang sauction gadaba progress lay gadabse lehendaba adudagi prajasing innocent prajasing kari kenoma khangning makhuning bse broadcast officer dudi hexang salaga haibse kasu hairoi do hangoi boy kari boy toba aduga prajagi mihutudi magi kendra gi MLA or MLA dugi through the Honorable Minister da, even Honorable Chief Minister da, sangsal laga koi problem si leire haibase, yamna easy accessible oi banina, democracy satpa leipak tadi, popular government haibase, it is must, aduna koi matam kara sang na koi President rule si leire do masin lehening na leibnati, Government of India na su leiriba Manipur ki situation sida tangai padana. Masi Tamdaya dana I Tamba Weramgani akoi di haijabani koi opposition side di sibo akoi di claim tawrine masina dum lingering tawdra matang adum sangdoktana dum leitaw warga di dissolve tawthoaga fresh mandate lawda kari kaiba lei haina adu phoba akoi di adum sangdoktana dum leitaw warga di na adu phoba demand tawjari bidu fresh mandate lawrga anova mandate to gi makada popular government ama tuna thamaga
अदुदैदा सरकार चलाइबदुनबु हेना केनो तौरने इवन अदु भौबा अखोइदि डिमांड तौजरिबनि आई इसा ngasiगी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की आई मेंबर ओइजबनि ए अदुददी सिगी केनोसी हाइद्रगा हाउस दा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अदुगा ऑनरेबल मेंबर्सिंग मयामनदी हाइबिरमगनि आई ngasiगी मोशन ऑफ ऑनरेबल स्पीकर न पुथोकपिरिबा मोशन से मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस हाइबा तारे सरकार सिगी पांगन चांगियंग हाइतारे ने मैतेरों दा हायरगा मसीगी फ्लोर टेस्ट तौबा हाइसिरा करे हाइनि सी फौदा अइगोंददी आइदी खरा केनो तौबा लैबने मरमदी यामना थुबसिना अखोइसु हाइबा ngamdre शांति थुना लानिंगबदगी अखोइसु हाइबा ngamdre करिगिनो हाइबबु ngarang heta tawraga wasaaga यादे हाइबदि नतबा ngasi सेशन ngasi कौबसे अखोइ तसेंग सरप्राइज बु वइबने ngasai नोंगालकुदा ए ngasi असेंबली सेशन फमनी ना हाइरकपसिदैदा अदा अखोइने सुम खंजबदा तागिबदा हाइबा तारेको सरकार न तौरिबा हुजिक चथरिबसि लाले हाइबगी वादि नतिबा अतै अतै केस प्रेसिडेंट्स मयाम ताबदा मयामसु दुम ताबिरंगनी एसआर बोमाई की केस बोमाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ता कर्नाटका दा ग्वादा अमदि रंग पंजरबदा सरकार दुगी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी नि गवर्नमेंट सिगी सरकार सी होरेन फ्लोर टेस्ट तौरगा आई हाइजरिसी अखोइ मरी मंगा का ओपोजिशन फमबजिना केनो तौगनी हाइजबगी वाना चदेको अता सरकार सी केनो तौबं ngамनि माइथिबा पिबा ngамनि हाइजबगी वाना तबा कोनगी अखोइ मयामसु नैना होबा याननाबा आई थमजबनि आईदी ऑनरेबल गवर्नर की एड्रेस है गवर्नमेंट सिगी हुजिक तौरिबा मोशन से मसी फ्लोर टेस्ट हाउस की टेक्स से मोशन सी पास तौरबा मतुंगदा देन सरकार सि लेरेना सि गवर्नर की एड्रेस से सरकार सिगी डॉक्यूमेंट ने अदु मसी फ्लोर टेस्ट लोर मतुंगदा सरकार से लेरे हिंगे हाई कांदा दुदा अदुदैदुदा मसीना अमु गवर्नर की एड्रेस है गवर्नर की एड्रेस से मयाम ने हन खंबिरबनी जिजिक चथरिबा तौगदबा मतुंगदा तौनिंगबा मसीगी मयाम से आईदी गवर्नर की हाना फ्लोर उजिक मोशन सी मसी पास तौथो मतुंगदा गवर्नर की एड्रेस सिना हाना अतै अतै एसआर बोमाई की कर्नाटका दा ग्वादा अतै अतै स्टेट अनिहुम दुसु आई ताग्रेबा मसी प्रोसीडिंग से हाना सरकार से हिंगब्रा सरकार दे तुम हिंगनी खुजु खंजेबा 100% अदो मसी हाना टेस्ट तौथोगा अदुगा गवर्नर की एड्रेस मरमदी सरकार दु लेरगदी सरकार दुगी कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना पुथोक्रबा पॉलिसी डॉक्यूमेंट जी गवर्नर की एड्रेस ना आई हानगद्राना आई सुमाइना तौजबनी एनीवे अदुबु मणिपुर की लेरिबा प्रेजेंट सिनेरियो लेरिबा फिबम सिदैदा अखोइ सिगा करीमता अखोइ पनबुक पनिंगदे हनिंग हंगबो हंजनिंगदे अदुना अनौबा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस की लीडरशिप की मखादा मणिपुर से हाना हौखिबा मयाम पुनमक्सिंगदु अखोइ मणिपुरदा लेमिनरिबा अखोइ खुदिंगमक्से कम्युनिटी अमा खक्तना मेजर कम्युनिटी ने हारिबा मैतै खक्तना अखोइ मैतै खक्तगी मयाम ने हेना खंबिरबनी मैतै खक्तगी अखोइ मणिपुर से अखोइ मैतै खक्तगी नि हाइबसि सो यारोइ दोबलाय हक्तगी अखोइ पुन्ना लेमिनरिबा कम्युनिटी मयामसी मेबी नागा ओइबा याई कुकी ओइबा याई मैतै पंगल ओइबा या और एनी कम्युनिटी मणिपुर लेमिनरि पुनमक्सिंग से अखोइ भारत वर्ष सिगी मणिपुर से पार्ट ऑफ इंडिया ओइखरबा हानो ओइखरबनिना अखोइ पुनमक्से भारत की नागरिक अखोइ पुनमक्से भारत की सिटीजन ने अदुगा अखोइ पुनमक मणिपुर की सिटीजन ने अखोइ पुनमक मणिपुरी हक्तनी करिगुम्बा सोइखिबा खोटखिबा अमा अमा तौबा यावरगसु नाउ द टाइम हैज कम लेट अस फॉरगेट एंड फॉरगिव तौरगा सरकार सिदसु अखोइदि हेक हौबदगी हाइजेबदुनी अखोइनदि करीमता तौबा ngamजरोय अदुबु
अखोई always we are ready constructive suggestion tawbiba law tabadudi maduna sarkar gi wa tare constructive suggestion lawrga akhoi manipur se amutang thuna law and order oiba yai maintaining of law and order protection of life and property haibasi mayam ne na khangbirabani aina amu ken tawjana su leiba government dugi masigi sole responsibility law and order properly maintain tawba tawdragadi where is peace karai da shanti lakani adu thuna adu shanti leitraba state da karai da no development je khoinu purpangam gadu yus aduna akhoi ju hanu matam khara mayam gi seba tawjaram baduda manipur gumba apikpa state sidadi akhoi mayam se sincerely amaga thamoi sengna akhoi honna minergati government of India di adum leiba any party ki government osinu yamna liberal loiba manipur gumba north east ki skumba yamna underdeveloped leiba state sing di moi yamna nungsibi ba haiba tare moi gi akhoi gi tofam thokpa ithau haiba tare paisa thadorpa center na pb ko paisa state missing sha yaurga timely uc submit tawba hek tawba kana moi never they say no harawe tahuro ai haisi tawdi haibagi wana se deko aduna akhoi punama amaga mateng pangna dana akhoi manipur se amutang shanti oina lakna ba akhoi honna mine si haibai wafum khasi thamjabani adubu sarkar sina chatharakpa kano ama continuation haigada akhoi aina yadaba thabak sing haiba tareko maybe war on drug even house the so koi song thoga opposition hai ne koi fully akoi support tawgani haidra akoi haijari baduni aduga aina yadaba coffee plantation tawba adagi on top of that manipur de leiba community khuding makta aina arwibda aina appeal tawjani muse big thaba manipur gi apunba territorial integrity se masdeida sokadauba kaigadawa mayam punamaksin sidi masidi tawbiganu dimani haina tawbiganu haina ai amuka suhanna ai house ki floor sida ai sumain ai wafam kharsi thamjabani honorable speaker na matam kitang bibi bagidamukta ai ngam khailita honorable speaker thagachari